Yamira telefusa ni o masio bakazoi te Keriso data honoga dededa. Dai fatera dedemi abage ra mi fa o hau dede adre gelobalangi. Sabele moroi bage ra ni hafefu baka Keriso Yesu mangadrit. Helobalangi se bua fa o masi. Tebai nisu aba o masima ba nesi gulidana. De fatengi nono o masia. Ya ia ni terema tede bani faudragema bongi adre. Situbu bakadra bapetilehema. Baba dede ma zamusana bongi adre. Adre banu sobawa tede draaga. Minotohare haga gulidana samoloi so gemi-gemi. Ia dae soaya. Aine khema. Fauraha draaga taromalima. Sinohaga balalama bongi maekhe. Ireke le ata udraaga. Me ave malobalangi. Hede khema soaya. Dama fododrongo. Yadhu. Yamira talifusa. Taromai lobalangi. Sitobali berehuo babongi ni amonie. Moroi bazura za maele Yesaya. Yesaya faza siwa ngabwasara irugi na bazura ni amoni tabaso moroi ba ngabwasidua irugi fitu. Imane taromalilo balangi. Banua sanere so gemi-gemi. Balaila haga sabele dania. Bazisoba dana sinotehavu sibongi. Bamohaga dania. Omuso sibay dede ebe. Bazilani ebua eme fa omuso dede. Basomuso tede dania fenau. Tiba ba omuso dede baba masi. Batiba ba omuso dede na la falsa gahulua baba nuba. Kalau pagi ada norora. Ba ue ada sitohare bahulura. Bezi-bezi ada badanga madru. Ba efate saai simane meluo midiano ada. Fefu bangaro zangaro ada. Babanuwe babaru ada. Sinogenado banitunu saai egalita. Tubudanya khedanono. Tebe e khedanono matua. Tebe bagalisinia ba mater, ba tebe etenia za heli dede, ba samolala tede, ba lobalangi sabele, ba amazile aitu, ba salawa ba atule. Fa salawania ba mater, ba fa atule adre, ba sile aitu, ba dadau madavido, adre, ba bagamaterwania, vangaroya ia, bafangabe ya ia fanguhuku satule yotaraida e irugi zile aitu fauhu de hova ngahene adre zolau simana regeda da romali lobalai iramaina talifu sefefu ni umasia bakazoaya ita Yesu Keriso situpu bongi adre wobaya mi fefu badizo aya Yahobu banunu fadru. Yahobu banunu fadru. Iramai na fehede ya ahobu banunu fadru. Da behede ni oguna i onaraidra misionaris. Ionarai la falua banunu fadru manatal si fefena badana ni hadre. Me de fihena awalungotu afitunga flafitu. Ni deniai misionaris Kremer. Ba stasiun Gunung Sitoli. Iyo kuna behede fanunu fadru. Hana batenga ya ahobu wanertede bawa batubu. Ma selamat Natal si maneni okuna eda yadai. Irama ina bermeni obasai ni baba atohare Yesu Keriso. Ya yada fa atohare haga. Fa atohare nia bagulidana. Sinohaga samoloi so gemi-gemi samoloi ametaue ba sanuturulala ba bogame sisoam
Da pera irama ina va fangowai ya ahobu va nunufadru, fa gele geluahania ya ahobu va mautraga haga gulidan. Irama ina talifusa faudu bagovasa va atohare haga, da gei ber huhuo va nunufadru bongi ade. Ya ia va maele o Yesaya mengautusiwalu fena keriso. Haniha haga ade ya ia Mesia. Ya ia ni fotoi Emanueli eluahania aveda lobalang. Hadia ni dena ade rauno Gizraeli luono bano tohare no so ia khada. Ya ia zitupu bakadra ba Betlehema situpu ba dededa zamusana iada. Dozi tama ina ui somusotede mesitohare adre no haga ba zogemi-gemi. Yonarai ai kuniha bahore ba irugi manu iada ba no amai dola zitorei ba sovaeva ba zogemi-gemi niha. Iramai na sodobua geluaha ni fotei so gemi-gemi bani. Si fefena so gemi-gemi mo eluaha ia si torei baba abu dede, si torei baba atau, bama si torei baba makau ave bangarengar. Si mana si faluka ni ha Yehuda mengautu si walu. Amai dola si soba dalu so gemi-gemi. Bermenotohare zanubo samakiko. Ya ia zaradadu pabeli. Tohare zaradadu Nebukadnesa. Baba nubo ni ha Yehuda, baba Makao, baba Munu, latunu balafakiko Yerusalema. Batenga hadao irama ini. Tarongo danya duria wate oloi ni ha Yehuda adre baba beli tobali ni osabuyu irabada. Dao si fafana. No que sanizitade ba sabutade ni ha Yehuda. Menoso ira baba anumana. Alua ni fotoi bali Indonesia krisis ekonomi. Inana na sa iramay na talifusa me sa materia ira meloda tenga sanolo onobo banua. Tola tamane sanole onobo banua. No razo si mga sele-sele ba si mga hege no nobo banua. Adreva mangare pa me edede ni hasato baladena-dena zangefa ladena-dena haga bagotalua so gemi-gemi bagotalua dae ifa ele Yesaya kuhitedede lo balangi imane banua saner so gemi-gemi bala ila haga sabele dania babazi sobadane si tehabu si bongi bamohaga dania o muso si bai dede ebe. Iramai na talifusa, no kida sabua duria somuso dede sabele-bele, kheda, ya ia baba atohare haga ade. Me faurida ki bagi nete ade ba no amai dola zi toroi bazo gemi-gemi. No ihabu ita fa atau, ihabu ita fanizi dede, fa makau ba fangarengar. Na tau sisi duma-duma. Bagi neterde no ifasu ita metaua ya ia dunga corona. Sama kiko sama Allah. No atozo drei ulidane ber corona. Irege memofana mo ribanomo mei banomo zo fekhe rumah sakit. Ba itaria le sa ila baba ya ban sinomo na le de me la ko o bolo protokol kesehatan. Sabua fangabude de dai. Sabu ame ta'u da'i. Bayro da'u. No kay sakau tede. No no bobanua bagi netere. Sakau tede ita. Me ber corona. Baba maluada fanunufadru. Badrefia adre ba no fai husimane medrefia. Bayro batasa saidanga. Tafake balupa-lupava. Ba tafadrew-drew bedadao. Batebay gay mufalua ko sa sebua satoniha babay ara na obulo no gay amay dola no rodede abula dede amay dola zitorey bazok kemi ke itabada
Bairo da atau ze etede atau zabutede. Haber corona bala efa ira bala lahalewe. Bate duha goi ngavale perusahaan. Ira no sekolah. Atau zino amai dola zisoba zo kami meno faihu lala ba malua sekolah. Fefu oi moriba nomo. Le fa obulo. Le fa luka ira navera ono sekolah tanebe. Fefu oi badalupa nua fa ma HP, ma komputer. Alua ba afeli, alua ba atage, ba alua ba amarase. Bateng hada iramaina ber corona, falukai taba amarase me itugu tedo beli ko beliwa, ba itugu mo aleta zinera. So ke zite dua tede, ber ba abasaki zopuna, ber ba anumana, irege sapua durian ni rongoda saila ita salua mesiwa pa si fele dua ngahena 20 bagi nete fedronga bagi nete pilkada sama sanina si mana ni rongoda zalua bania sutara ibunu da telu nononia haber ba ate dua dede ber ba abasaki amai dola zitorei baso gemi-gemi. Paoya na sa iramay na norodeda buladeda zamusana ita. Heba nomo, heba drauno, heba mga lalahalewa, ba mahade iya norodeda tanebe. Nogay ang may dola zo ba zo kami ita. Bago talua, dae iraamaina, tuhari hagad. Ya iya haga Yesu Keriso sang umae, ya odo haga nesikulidan. Khada kita tadesai ke darumalida Banua sanereso kami bala ila haga sabele dania. Baziso badane sino tehabu sibongi bamohaga dania. Oi omuso sibay dede ebe. Irama ina da buwa dede bagobasa banunufaduan. Menosohaga siduhu. Samoloi fa atau, samoloi fa nizidede, sangeheta ya ita baba makau, ba sanuturulala keda baba nerlala bekol. Dagelu hasifufena irama ina nalatetei so gemi. Si dua, elwa hagi so gemi, ya da si torei baba ara ira iya. Ma so amuata no zo kami-kami. Atau ni ha zo masi manerlala so kami-kami. So amuata no zo kami-kami. Samaluan ni lau dedenia. Solo e famailunga fekha. Irege no ibebe irahor bafa ara iraia. Daeza lua irama ina baniha Yehuda luono. Razo ba ira samatere. No ibebe irafa afaito bafa aleseki. No sogoro lo balangi ni faluara, no la rei lo balangi. Natabaso tafahela ba Yesaya faza 5, tabaso ba ayati walu irugido bla efa, iramay na talifusa, te faele huku sigana ni Yehuda, bergola lewara, berba arairayera, berba alusukira fana lo balangi. Hada ni faluara. Bayati walu tabaso larabu nomo ave novi kabu ni asinumana. Bayati velezara la horiga ginetera babe manga babe mabu. Bayati velewalu la falua baya la bila huku la lau falimo. Bayati 20 iru gitu belasara la bali sehi zile atule bala bali sonehe zile tede. Ba alua memang selu-selu membenarkan orang fasik karena suap. Bala fakiko lala halewera manifestoi korupsi. Alua la tibaga ba mahasisih. La tibaga da romai lobalangi. Oi da iraama ina buah-buah zo kemi ni falua ni Yehuda luono. No soba badalu zo kemi ira. Ada faluha ba makau irege tetimo ira ama ina bapabeli.
Falu khaira babu dede me niha adre no amai dola jiso ba gurunga ka fekha sino ibebe fa abele hore ba tatengen iramaina luo hore adre ba famat. Iramaina talifu sefefu da ge lua hasidua ni fotoi so gemi-gemi. Ya ia da sama lua amuata no nozo gemi-gemi balala bauri. Evi saita ya da. Hadiahani ha Yehuda zo baba zo gemi-gemi. Haya ira zama lua hore o lalewa fena lo balangi. Iramaina bagi nete adre. Te sedra ge bagota lua zama tika Yesu. Zamuli-muli ya ia babua-bua nono so gemi-gemi. So masih manere lala so gemi-gemi. Lala fabini satede. Bamalala sile orong. Nata sekego iramaina. Bataila alua ba anani. Alua ba agapedo. Alua gamuata faolu alua. No amuata no nozo gemi-gemi. Alua ba limosa. Falimo ba nomo. Falimo ba gotalua zifaronga. Falimo ba lalahalewe. Baitaria te sedra ginai. Balimosa ba gotalua lalahalewe ba penuanya keriso. Amuata zo gemi-gemi. Alua gamuata bangehuge babaho ave. Alua bangehedrege. Alua bangobo-ngobo si ave. Buah-buah no noso gemi-gemi dai. Itaria ke bagina terdre ituku tedo wa agarife. Fa agarife fa pinisa. Ada tarongo dania ni fotoi selingku fohore basama lua so masih dede. Tarongo na sa iramaina alua ba olu alua. Ada mane masele-sele danias. Si mane ni rongoda bagina te sinormal. Le safefu. Moya ba pilkada ba ni dena-denania okosinia beli akua ba tana beenia irege alua ni fotoi tuko be. Avena ituko ba be eua. Amuata zo gemi-gemi dai. Alua ba makau famezi ave mane fotoi kekerasan. Hegi kekerasan dalam rumah tangga. Alua ba makiko fauri. Fe mabu-mabu. Narkoba. Batana beenia. Fe fudai iramaina amuata no nozo gemi-gemi. Alua lala ba auri ni fotoi egois. Fayaosa. Hedonis. Faanani. Basango hege fehede ani au. Fake ni fakeu. Alui manezami ami dede. Amuata zo gemi-gemi dai. Iramaina talifu sefefu. Namu adogoi Dreke ia da alua goi buah-buah no nozo gemi-gemi. Buah-buah nasi. Simane ni wa Galatia 5 feleziwa ayat 12 sara. Tabaso imane. Ba no oroma buah-buah nasi adre ya ia bohore. Ba fa ara-ira ia. Ba fa atebaha. Ba fa meeadu. Ba fa kelemusa. Ba fa tiusa. Ba fa sosota. Ba fa teteisa. Ba fenu. Ba fa nadrawa. Bafa udusa, bafa erosa, bafa afegedede, bafe mabu-mabu, bafe manga-manga, bahadia ia na venia. Iraama ina iratalifu sefefu, ni hagulidano. Iyo narai bereta irugi ia dae. No amai dola zo bau-bau zo gemi-gemi. Irege ihabui ni hafa atau. Ihabui ni hafa makau, fa araiyo. Ba mo ai huta ba atekiko. Da eme na luo da irama ina me luo hore adre ba fa amate. Ba hiza irama ina talifu sefefu. Bere ba omasilo balangi na sikulidana. Bere ba omasinia kheda fefu. Ba gota lua ba etu vanetena. Ba gota lua ba atau. Ba gobe wa au pedededa bagotalua ba ngarengar bagotalua ba atebai da bolawa corona bagotalua ba lela dede bada egoi i oroma ba omasinia lo balangi so ia kheda fau ia kheda abeda lo balangi iramaina da tema matuho vanunu fadru badrefiat ni baso moribazura matai o fazasara ngawasit 23 ame imane
balabe etei nono adre Emanueli aveda lovalangi keluahania nala ali balini. Iramai na daebu avada de sabel-bel. Moi ia kheda. Irege kheda te tadresai kedurian ifa ema dramala ikaluono. Natabaso bazura luka dua nga wafulu irugi felezara. Bai mane khera malaika adre bai mi ataufi. Hizasa. Uturiai ke khemi wa musode de sabel-bel si rugi ni hafefu dania. Mendo tubuh kami zang orifi adre bongi adre. Keriso soaya bapanua Davido. Adre iramai na talifu sefefu. Da tau wawa de da. Me hadia zino ifa ele Yesaya fa atohare Mesia luono sino haga kulidana no te falua da eba kezo aya ya ita Yesu Keriso. Adre berda. Dozi ita ya da ete kauni. E na boi sa eso kheda ba atau ba fangivadada. Me ono si tubu adre irama ina no haga si ruhu so hagai ni esi kulina. Hada ke luhadai. Iluhania irama ina va Yesu adre si moi bagulidana moi ia babodara tededa babodara tede sino aras. Yesu adre so ia kheda babange fa ya ita baba atau. Fau ia kheda baba nuturulala satule basadele. Moi ia baba no toe bebe babang hetaya ita bagurunga hor. Fau ia kheda irama ina baba nolo basame kheda fa atua-tua. Babolawa ngabale norodede ngabale kabuladede sama solia ia balala auri. Moi ia ba fau ia abada irama ina ya ia zitobali bebe edededa. Letanebe haya ia lepa-lepada me ya adre no samolala tede amazile aitu barazo wa atule raja damai. Boya tahu ita. Mehaga si tohare adre sangeheta sokemi-gemi sino mamasuya ita. Moi ia baba ngeheli baba meta horeda ena satule ita funa lobalangi. No ibali ita ono haga. Tenga sai ono sokemi-gemi. Menote alani ba abele hore sokemi-gemi baba amatenia barefa bahili kolokata. Ba adre berda iramaina data ter lalahagad. Berda bongi adre. Te kauni ita baba ne ma ya ia. Te ma ia ya uga ama ina talifu sefefu. Eluaha badae ta te ma zo aya ita Yesu Keriso sino Emanueli. Si fau kheda balala ba auri bongi ma. Eluaha ta te ma badae irama ina sodopua. Si fafana tarei fefu zino tobali bebe ededa barzilale. Adia fa abeleda fa atua-tua da samesa. Bamazui tabee bebe ededa na budaniha. Bamazui anaada. Bamafa abele ka fukha. Tarei fefu da ke luaha tatema Yesu. Basi dua. Tatema Yesu badai eluahania talulu ba aurida amaterwa zoaya meya ia zifau aveda. Na bakekeriso soniha banosi bohou mufazekhi. Ba fefu hadia ia irama ina. Na tabee ni faterzo aita Yesu Keriso ba aurida. Batola talawa fefu hadia ia zifaluha itabungi makhe. Simane ni wa baulo bazura bilifi faza efa ngabua feledelu imane. Ba ulawa mana fefu berzanga bele ya oat. Babali Indonesia imane segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yamira talifusa. Baba nohuge fa auri mi fenadre. Badre berda boi aupo de deda. Boi atau ita me Emanueli aveda lobalangi. Berda data tere tatohuge gofanewa ba urida badre fiduang ahena 12 sara. Bagotalua lala ba aurisi bohoman ni fotenyo normal. Ba boi olifu ita.
va sodane-dane, ta fodane-dane da va fauhe da lo valangi, ba tao egoi va nuturulala sore famareta ni fotoi protokol kesehatan. Si dua, sodane-dane ba Emanueli, te kau ni ita bolohe haga bagotalua zo gemi-gemi. Si telu, sodane-dane ba Emanueli, data fonga ewa omasi ba ni hafefu. Hegei na i bazifaudu babazama kauya ita, ta oe tulada Yesu Keriso. Si efa, sodane-dane ba Emanueli, data tere lala siduhu, ba tatibaga bolau faya, ba mazaive hoax, ba mafehede solohe ba bafabuka. Sodane-dane ba Emanueli, ba gotalua bawa ba basaki, ba te ohege buah-buah fangide-ngide, ba le arere ba gobasa. Sikap hidup ugahari, mas sikap hidup sederhana. Irege iramaina, le te ita bagamuata sotei hedonisme, materialisme, konsumerisme, ba individualis. Sodane-dane ba Emanueli, datau hege dede so hau-hau, tatibaga pau dede, tatibaga ba afuhe dede, ba medromane ba ni baga behu korupsi, ma femanga sele-sele. Sodane-dane ba Emanueli, te kau ni itagoi, ba bodroroge elia ulidane. Ba modane-dane ba Emanueli, te kau ni ita ena bui sokhe da buah-buah faafaito, ba faabee. Bui alua kekerasan, medromane ba titisa faudusa ba fabunusa. Aveda lobalangi sinohaga gulidane. Ada bui atau irama ina. Bui au pedede. Mehaga Yesu Keriso zile mamale mohagaini lalada. Imane ba nita ne badede morui bazura matayo faza efanga ba feleene. Sida dao bazo gemi-gemi. Banola ila haga sebuah. Bano tubuh haga bazida dao badane ba amate. Babalume ba amate adre. Yaduhu.